Ni indwara itandura ariko ikaba yoreka imbaga. Impamvu yayo nyirizina nayo ikaba itavugwaho rumwe, ndetse benshi bica kubera kutamenya ko ariyo barwaye hakiri kare, bakabimenya amazi yarenze inkombe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko mu mwaka wa 2023 warangiye mu Rwanda abagera ku 5283 basanzwemo kanseri, ibigaragaza ubukana bw'iyi ndwara. Iyi gahunda ijyanye no kurwanya kanseri izafasha abagore basaga 70,000 bafite hagati y'imyaka 30 n'imyaka 49 y'amavuko gusuzuma kanseri y'inkondo y'umura. Hazarebwa niba badafite virusi itera kanseri y'inkondo y'umura, bavurwe n'ibishobora kuba intandaro yo kurwara iyo kanseri. Abagore bafite virusi itera sida baba bafite ibyago byikubye inshuro 10 byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Murumva ko ari indwara ihangayikishije abagore barimo abafite virusi itera sida. Kanseri ni iki? Kanseri ni ikura ry'uturemangingo mu buryo budasanzwe. Buri gice cyose cy'umubiri gishobora gufatwa na kanseri bitewe n'ikura ry'uturemangingo mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu hari amoko arenga 100 ya kanseri ku isi, ariko iziganje cyane mu Rwanda harimo kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'ibere, kanseri y'igifu, kanseri yo mu maraso na kanseri y'urura. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bwatangaje ko abarwaye indwara za kanseri n'abo zihitana bagenda biyongera, nyamara hari ubushobozi bwo kuzibavura mu gihe umuntu yisuzumishije hakiri kare. Ukoze umwitozo mu bantu mwegeranye ukabaza niba harimo uwigeze kwisuzumisha indwara za kanseri, ushobora kubona mbarwa. Abayirwaye uyu munsi biganjemo ababimenye bageze ku ivuriro. Kanseri ziri mu ndwara zigenda ziyongera mu Banyarwanda n'abatuye isi muri rusange, ndetse ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko buri mwaka hagaragara abarwayi bashya ba kanseri miliyoni 20, mu gihe abo ihitana ari miliyoni 10 ku mwaka. Iyi mibare igaragaza ko mu mwaka wa 2040 abarwayi ba kanseri baziyongeraho 60%, ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 30. Mu Rwanda hari ibitaro 5 bisuzuma bikanavura kanseri. Gusa inzego z'ubuzima zigaragaza ko imibare y'abasanganwa indwara za kanseri ikomeza kwiyongera. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya kanseri muri RBC, Dr. Theoneste Maniragaba, yabwiye ko imibare y'abarwara indwara za kanseri muri rusange igenda yiyongera. Ati, kanseri y'inkondo y'umura ni iya kabiri mu zigaragara cyane, ikurikiwe na kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere nayo turaza kuyivugaho. Buri mwaka hakirwa abasaga 500 bayirwaye, baba bakeneye ubuvuzi bwo kuyishiririza radiotherapy cyangwa gutanga imiti chemotherapy cyangwa se kubaga igice yafashe. Imibare igaragaza ko mu myaka yashize abarwayi ba kanseri y'inkondo y'umura bageraga kuri 600, ndetse gahunda zo kuyisuzuma no kuyikingira mu bakobwa n'abagore zageze mu turere twinshi tw'igihugu. Dr. Maniragaba yavuze ko no ku zindi kanseri Abanyarwanda batari bakangukira kuzipimisha, nyamara abaganga bazivura bahari. Magingaya, mu Rwanda hari abaganga 12 bavura kanseri bakoresheje uburyo bwo kuyishiririza cyangwa gutanga imiti. Ababaga ibere 2, ababaga kanseri z'abagore 2, abasuzuma kanseri 15 n'abandi bunganira mu zindi ndwara. Ubusanzwe mu kuvura kanseri hifashishwa uburyo butatu: kubaga no gukuraho ahafashwe na kanseri, gutanga imiti no gukoresha imirasire ugashiririza aharwaye. Kanseri y'ibere niyo yica benshi. Uko imibare y'abarwara kanseri izamuka, niko n'abahitanwa nayo mu Rwanda ikomeje kwiyongera, kuko yavuye ku bantu 5,900 mu mwaka wa 2014 igera ku bantu 644 mu mwaka wa 2020. Abagabo bapfuye mu 2014 bishwe na kanseri
bari 2,584. Ni mu gihe abarwaye iyi ndwara mu Rwanda bageze ku bantu 8,835 mu mwaka wa 2020, harimo abagabo 3,683 ndetse n'abagore 5,152. Dr Maniragaba avuga ko urebye mu gitabo bandikamo imibare yabo, mu gihugu kanseri iza ku mwanya wa mbere ndetse igahitana abantu benshi ni kanseri y'ibere, ukurikije imibare yatangajwe mu 2020. Ibi bigaragaza ko abagore ari bo bibasiwe na kanseri y'ibere, yishe abantu 1,237, ari bo bangana na 24%. Yakurikiwe na kanseri y'inkondo y'umura, yishe abantu 1,229, bangana na 23.9%. Kanseri y'igifu yahitanye abantu 265, bangana na 5.1%. Kanseri y'umurerantanga yahitanye abantu 204, bangana na 4%. Kanseri yitwa non-Hodgkin lymphoma yishe abantu 178, bangana na 3.5%, mu gihe izindi kanseri zishe abantu 2,039, bangana na 39.6%. Ku rundi ruhande ariko, kanseri zishe abagabo benshi mu Rwanda mu 2020 harimo iya prostate yishe abantu 1,054, bangana na 28%. Iy'igifu yishe abantu 322, bangana na 8.7%. Iy'umwijima yishe abantu 315, bangana na 8.6%. ndetse na kanseri ya colorectum yishe abantu 231, bangana na 6.3%. Kanseri y'ibihaha yishe abantu 173, bangana na 4.7%. mu gihe izindi kanseri zishe abantu 1,588, bangana na 43.1%. Dr Maniragaba avuga ko hari abarwayi benshi bavuwe kanseri bagakira, uretse ko hagikorwa ubushakashatsi ngo haboneke imibare nyakuri. Mu rwego rwo guhangana n'iyi ndwara, Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kongera ubushobozi bw'amavuriro ashobora kuyivura, dore ko isaba ibikoresho bihenze kandi bigezweho, bityo agakenera umwihariko ugereranije n'amavuriro asanzwe. Mu byagezweho harimo ishingwa ry'ibitaro bya Butaro bitanga serivisi z'ubuvuzi bwa kanseri ku buntu, mu gihe abarwaye kanseri y'ibere bo bashobora no kubagwa. Ni mu gihe ku bitaro bya gisirikare bya Kanombe ho hatanga serivisi zo gusuzuma kanseri, babaga igice cyafashwe na kanseri, bagatanga serivisi zo gushiririza igice iriho ndetse n'ubuvuzi bukoresha imiti. Ibitaro bya Kanombe byashyizwemo imashini zigezweho ku rwego mpuzamahanga zishobora gupima no kuvura kanseri hakoreshejwe kuyishiririza, bikagira ubushobozi bwo kuvura abantu 150 ku munsi. Uyu muyobozi avuga ko abantu baramutse bakangukiye kwisuzumisha kanseri hakiri kare, bo basanganye ibimenyetso byayitera bakamuvura, abo basanganye uburwayi butaragera kure bakoherezwa mu mavuriro bagafashwa, kandi bitanga amahirwe yo kuvurwa ugakira kuko baba bayibonye hakiri kare. Kugeza ubu mu Rwanda hari ibitaro 5 bifite ubushobozi bwo kuvura kanseri, birimo CHK, ibitaro bya Kaminuza bya Butare, ibitaro bya Kanombe, ibitaro bya Faisal n'ibitaro bya Butaro. Mwakoze gukurikirana iyi video, kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi, kora like niba wabikunze. Nge nitwa Ishimwe Joseph, channel Right Way. Murakoze, dusubira ubutaha.